Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga yang menonton video konten ini dimudahkan, dilancarkan rezekinya, mak barakah, salama kita pada salama. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan memasuki acara inti, yaitu hikmah maulid yang insya Allah akan disampaikan oleh Nagurta Ustaz Kiai Haji Kamarudin Sa'na SAG dari Sengkang Kabupaten Wajo. Kepada Lena Gurta dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tasa'aluna bihi wal arham. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimil akhlaq. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Sidrap yang sempat hadir, yang kami hormati Camat Beranti atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beranti, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, seluruh hadirin dan hadirat, semuanya saya hormati. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita berada di rumahnya Allah, melaksanakan salah satu siar agama, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid ini sangat penting. Memang siar agama, tapi pentilak aga pentingna sininna to malebiki sarekwam mengiti ipakabarui wiparengarange rinabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Narampe pong Allah ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Majapun naritu engkai riale malabina surona pong Allah ta'ala, bimakna
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Uswatun hasanah. Akka cuireng kaminang makasing. Jadi ini akatana ni peringati ria senge peringatan maulid ya paring ngerangin ni Nabi tak si sebuni epak datu asera pulona annat taulabae angka jajinna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan Bapak Ibu, 1496 tahun yang lalu. Tapi nasabat yang kana istilah peringatan maulid tiap tahun dari masjid ke masjid, sehingga samane sediro nabita deva nagalai puluhan tahun. Coba bandingkan kotolo tasik dewe ku buruk masyarakat buruki kongka koro toir selada riolo, ya. Mungkin karena dia adalah pemerintah ataukah tokoh masyarakat ataukah tokoh agama terkenal dari riolo. Tapi 50 nih tahun matina, 50 nih tahun matina napa irampe ko masyarakat ya. Irampe ko masyarakat akada ni garo kira-kira misangi tawe nulle kira-kira 2 talu bila jari manikong kamisangi apa 50 ni tahun. Jangankan itu, alena na Andre Gurutta fukalisi denre nareko icaritangi na anak bicu ema kokewe yang usia SD pasti makada dewisan magi na denisangi nasaba de na tiap parengarangan nasaba tiap parengarangan ina bitta. Alhamdulillah samane sedir nabita dia to matepat nareka maka dia tahu mahati ni nabita magi na tiap paringarangan nabita maeloi yak kaciri nabita sallallahu alaihi wasallam apa puang Allah taala jelo keki. Iya, na jalo kaki de nagaga kala kesingi nareko Nabi Muhammad ni akacuiri. Aga butina 120 pasebu Nabi na pancaji puang Allah Ta'ala angke Nabi takro ifa Nabi siro 120 pasebu mancaji 310 telu engkau Nabi takor 310 telu yesiro 310 telu 25 yang luar biasa perjuangannya ternyata engkau Nabi takor yesiro 25 ifite si niga luar biasa pak losi ifite 5 ternyata engkau Nabi tak. Nah, iena limewe meloni ipitte. Siapa yang teristimewa di antara 5? Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi riasengi Sayyidul Anbiya, Sayyidur Rasul, ponggawana Nabi ponggawana suruh malah yang lebih luar biasa narampe Andre Gurutta pas sejarah andai kata canyia Nabi Muhammad
de na pancaji wi puang Allah Ta'ala alam ngelololis. Luar biasa na nabita. Magi na kirampenga ke sini na to malabiki sare kwam mangisi mata tatanang ipahangi maka daero pale nabita canya to biasa. To rifile emosi ternyata dialah. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam cenya seleng bawa mengakui. Namo cenya seleng maka dato makanja ampena. Itu biasa na rekong kato makanja ampena anggota na to mi maka da makanja. Ya. Yero tolenge mega matutu maka da makalale. Ya Nabi cenya anggota na maka da makanja. Magi pale na mega benci wi canya Muhammad na benci tapi yero agama na tiwi Nabi Muhammad ya agama selengenge mega de na si cocok tradisin na arae na catos salaiwi tradisin na padahal na rekomailo i ya yala sejarahna yolo mopi agama seleng apalagi koi medi beranti ko makade magi je talo masompa pongaju makade neneta mo pariolo yero neneta tisega ye wiseng sia tahun ni matena neneta ena yolo mopi tu nabita di atas sajadah. Aku lebok na sujadangi sempaja sunnah marelo ke puang Allah Ta'ala puang tegi monro we cemena. Alhamdulillah menengka dua telu to pandri tan nipi. Iya. Kada iya tu we cemena Nabi Muhammad na patarakka i puang Allah Ta'ala lewat malaikat menre rilangie. Mendre rilangie iya naro tak bere riwanualino tegi tati erowe cemena nabita insyaallah aku toni tu ipake dongang atinau masalenge bangun masigi kaji masigi ta yang katu cemena nabita ku tati masigi di sana mandariku magiro masigi di engka strategis onrona engka de na strategis onrona ya karena ada air mandi Rasulullah menitis na caritanya kira gurta biasa ya tonna tu masigi na riasa onroma baraka na saba engka we cemena nabita ketu nabita rahmatan lil alamin itu salah satu pendapat aja na mege rampeng ki kelebihan na nabita mata ni pahangnya maka dan nabita cenya to biasa tapi dia adalah manusia najalo ke kipong Allah Ta'ala uswatun hasanah akka cuireng betuanna ada wat di muatu yakka cuiri yero Nabi Muhammad apa de toga gagauna nabita de nulle pegau itawe nulle manang nacanya to ya roban tutubunna nabi tele aceri canya tandre ne le aceri canya agar takanna lo aceri tapi aganna lo aceri telu yang pertama diikuti akidahnya nabita yang kedua ya keceri ibadana nabita dan yang ketiga ya keceri akhlakna nabita aga akidana nabita apa sewangeri puang Allah Ta'ala la ilaha illallah sehingga yero nabita sallallahu alaihi wasallam narik komas samangi Farintana padanna ripancaji
si bawa perintah na po ng Allah Ta'ala, angka karo harus isalay, na salay perintah na ripanca jewe, na pegaw iperintah na po ng Allah Ta'ala. Yan na rumiloy mana. Makadamagi, na sabak mariase iperintah na po ng Allah Ta'ala, ibanding iperintah na padatta ripancaji. Aliki sidak kelebarakan, nareko angka si ditausogi na laki modala 50 juta. Si ditausogi na laki modala 50 juta. Sehingga yena di 50 juta ipak dudu sampai terkenal sogi ni kero kampung ni ipak dudu yewe mak beraka mak dudu namo mamatin rota na tapa matalipo yero nanging pure maleki modal 50 juta. Ahmad iye tatulung mana tantara mana lo pare-pare iye campur magi naleki modal 50 juta. Matangaki manre na tapa mangoli tatulung mana cinampe magi loka TV keluarga ko tapi dia kesempatan aku ye campur ujoka iba-tiba naga na laki modal 50 juta. Makumana ni ropahang kenapa